хаалашамакыттан нөлөннөргүй. Бүгүнгү бери бит 2 жөлбәне хылытан олорор Арман котелинен туһунан болоога. Василий Алексеевич Дрова бу котельнеге кахаңыттылали жаны онна касылыһатырдаахани. Дрова бу котельне 2-нче хүббәһлаакка тутулуута онтон үлелих жабын. Билеген 4 оператордаакпын, 1 сварщик, оны тракторист. Ча кирен коракай. Компьютеринен тоғын бәйді алан ер. Шылаға олалара деден ер ол тұттана. Оныттені бейе үлемден еті шылағара бағаттағара. Бүгүн бияга Арман тартарын үлэһэттерэ кэллилэр. Өтө күннен баһасы бай атуунан билиндеринере. Төкүннен мен Василий Владимир Алексеевич темен. Армон тәрелтаға инженер механикабын. Арман тарылта кахан тарылыбытай онна улууска үлэтин туунан сырдаты кытты баалысты. Армон тәрелта 2-14 жыллаққа тәрелібіті. Бастан ламтығын әйлегер кәтені тұтылуыта. Онтон тәниен білген улуска хетте деревняға бар. О күрдік дойду, томтор, төқтүр, қорабыт, қатылма, ламтыға, онна бұ чемайкі әйлектерге. Бу биһигин эхелеппи котельнайгар тугун тупсарар тоголаны буланы жааты. Быйылғы сылға оттон бұ оператордар олар диелерін тұттуыт. Сырдық болла, рас болла, онна турбалар бұтын уатан берді бит. Онтон жай келер сылға бұ территориятын бардын шөй баты көрелі өқтәк бит. Манан ыйталар бу бүтлер пекки тиин мактал өлаатэ ситиини. 2-нче сүрбә сыллаакка нехилек олохтоохтор оуанна баһалык Прокопьев Егор Михайлович турор суулардан кирбик котельный быт. Нехилек олохтоохторун салаһанан качча турдун. Көрсөкка дери.